Angkai o je tini Chaitok film NAIMANI. O Chaitok film nai norok ni je bahai ma tong kanong ni film bahai boma hingja ka film. One word kaisa word o sake belai kham and public jotono chini tipra ni public especially tipra saro phai support naina nango. It's a full pack entertainment toke koi jago jotono phai support lai. Wow, gay sini buku jodoh sini sini buku Viba mau korok sebelai keno buku ganang actress, guys jodoh sini mengo je Chaitok film nai bahai matong kah, sekarang ini reaction bahai. Angke to ya pak kroma nih ya pak hujak saya thang mereka, ya sedang movie jatuh kah, orang ni je role play kain ni rong, tu cast rong, helai kena paham ke berong ni role tu play kainnya, deh berong cing society o kaisa message kah, nang mani omong macam ke, movie ni bisa tu kaisa message, main tu entertainment ni loge cing society ni kau tu kaisa kaham tu punya berong kuluk kalu berong no, ke norong ni jatuh ni support nango, hai naik mani bisa tu je message abu norong pas kain, kubu ni lu berong. Ibu hai kan orang ni society kita mengenai serengai, orang ni sereng lagi tau, NAIMANI. So, aku merasa jodoh nak paham sereng kita lagi, they support. Sini takut no, pertanyaan semai jodoh saya mana boto sini Bollywood o bot hangai bo sini oje Devgon song hai, kabang ma South India ni hero rock bai, kabang ma bo shooting khai tongo. Sini kok borok industry bai, je Mumbai industry tu belai kena pelai jak, hai mano. Nini mo kolo nung to ayang ni bo experience to yang ni bo experience to sini kok borong ni bo jaga belai ke major problem tamo word to exact fit ungla koro ani mo kolo anje NAIMANI population wise chini industry je chikon bikon je tongo mo population wise omo kisa effect ungo especially example tabu o movie no joto tiprasa phai support like nai ke kamung tung hamya ung tung omo uloni ko sekarang norok phai jotono support like chung hai artist rock filmmaker rock ni je hope chini je imang omo ton nai chung tebo sanam manai to pero so artist rock ni develop ungke omo industry kodor nai business nai then omo dofani no indirectly ulo development ni sakau thanai. Bela kena hamba ingke norong ni to kaisa film phaina nai tongo abo to sengjotono nugui tongo trailer rok tiprasa abo bufur rogo kok thotok bahai tiprasa movie ni exactly tabu ang date saimang lak but year no 2022 no chung try khai tongo election ni kisa buskango maybe because election phai ke kisa situation change ung mano oboni bagai chung almost pai khana chini tabu music rogo background music rogo choli tongo and VFX ni kisa samung tongo bela kena hambai sini takuk te bukuk no norok opok napi mau bagi